Okay, ibambe Dr. Ngwenya, ibambe Black Moses, ibambe indaba endeka line. Namuhla sizokhuluma ngesihloko lesikhulu kakhulu lesitawusita abahlabeleli bonke, mhlambe sisite nalabo leba promote music. Kunento leyendekako la kulolu hlangothi le promote music noma lwema show. Ema-show kunento lengase kahle impela le mina ngiyibuka i-daylight robbery. Ngifuna ubuke umehluko weband le performer live. Ukhanda si le band le i-creator emathuba emsebenzi ukhathi inebantu inale bacula phambili front line ibe nale badlala amagitha ngemuva. Kwazi labantu labo bayendlula ku12 nakukhulunywa ngeband iphelele. Bese kuba nana yenza babo DJ. Bo DJ ukhanya ukuthi kuba ngumuntu moya nje lofaka i-CD lapha noma lofaka lokuleka la kufakako alectise inhloko kanje uyaperforma naye ubitiwe utawubhadalwa lo muntu lo sekubakeke nalolu hlobo lolu lokhanza ukuthi bafaka i-CD lapha sekutakeke le front line ke iyagitsa ke kwale CD kude magitha ngemuva konke kuchamuka kule CD futhi kahle kahle bayamama labo bantu labo uthi ke lo mbono mina lenginawo noma ke lengibona ukuthi kukhona lokungahambi kahle kune daylight robbery la kungenteka kanjani ukuthi umuntu lodlale i-CD asowubhadalwa kakhulu kunalona lotene full band le performe live lapha ndanikhombisa nilibukele lo hlelo lolu luze liyophela ngidonifakela nema clip ngale ngemuva kwalo la ubona khona iband iperforma live bese uyabona ukuthi ngumsebenzi longanani so uyasuka wena lo ipromoter noma lo wendi show yakho ubhadala lona we-CD umbhadala 100,000 lona we lo performe live umnika 20,000 lokho i-daylight robbery lo ngivile ke Mr Mbalula lapha akhuluma sekwendiwa umthetho wema-regulation lasalungiswa sikubukelwe ema-artist la lobheka khona noma la ngabhadaleki kahle abayifaka nalenza emashow ema-artist alobheka kakhulu emashowini kuthi lo muntu lo wenda umsebenzi lomkhulu bamnika imali lencane kuthi lona lofika wafaka nje i-CD lapha wajayiva lapha wabhengitisa amajob akhe lapha bamnike 100,000 noma incenye 200,000 kuthi lona lotena full band bamnike imali lencane incenye 10,000 i-daylight robbery leyo laba lebabuke lamatiko labo arts and culture bo sports and culture abayibuke lento le ibe semthethweni ukuthi umuntu lo performe live akabhadale kakhulu nalona lo performe nge-CD lokho kuyowenta lezinga lemculo libe setulu wonke umuntu afuna kwesinaka eshowini anike balandzeli bakhe into lengiyo aperforme ngcono kakhulu ngokuthi awubona so mina nangidlala i-CD banginika imali lencane lona lo performe live bamnika imali leningi lokho kutawenta ukuthi lizinga lemculo lithuthuke kakhulu iloko lenkusho kona namuhla kushow yemfana Joe noma kushow silanzeleni babukele emakhaya nisilanzele ama channel ethu uyasithola ku TikTok usithola ethi mfana Joe ku YouTube usithola J Manikela TV channel ku Facebook usithola nga JM Manikela ku Instagram usithola nga J Manikela ema channel ethu lawo ke silanzeleni sifollowishe nislike nisishare nende konke nje lokho lokwenteka leyo ndlela leyo kusho ukuthi siyobe sibambene siyifamily kulama page lawo amen